Moncun dalam acara perbang kehidupan lapen ke ahin pengebang songjapi lapen ke nilika honai non hedjong pot musri award kelong lim kacing honai donation kia kahai pendang lo da to perbang kehidupan lapen ke Karbi Anglong Deputy Commissioner SP Superintendent lapen kita pini da lo than bang te appointment ka chen manji pu teachers lo pin ben ke lo than bang pu bang phial tu long se lo asi lo bang pu bang phi doan atung phan ni li ka do hoi phanda pini da lapen low police low graduate case entang tum Master LLB ke pas tang atum phan karchu laso karchu long lang atum phan High Court Supreme Court along registration phan Karbi Autonomous Council CEM relief fund ben kera kapejir lapen ke journalist atum phan pension kipi insurance pension premium kipi la ke keron pon penceng lo ladak Tok bang atma phan Karbi Autonomous Council pen kerap cek ipi ponji kapir pen cenglo kado hoi phanda ni ninga from pen suri karnom baji glor karnom pinisia porkimo lo Karbi je arnisibet bang tharonar ke sosia phai Dog bang atum phan Honorable Chief Minister ilgam kaching honai ki people long ke Karbi Anglong siapur ke mo kalina kalang don letu lage kalat te appointment ke long ye tumta alang ri deng kan sepolong lasi na to mata kachuring ri ba kedang tumta lu thanun pakan lasi mohata nilining je mai pangceng ceprang ta no hogle posting sena manang tum dam nang ji laben topina ki sum do plongte Karbi Autonomous Council na letom retain ang pigno niletom lang chari pen niletom ko nangai ban thuje banil tum bori ji lasi iletom chini lo NCT guideline to je right to education act free and compulsory education parliament long ek pe pass et pe nafi ke teachers se claim ji pulongte tet compulsory professor manji pulongte net slet dovek nai ji national eligibility test state eligibility test lasi lalo dolo laso certificate dolo pulongte eletum professor lecturer eletum manun ko lasi teachers se manji pulongte pinida bangke kipi ponji bangke science teachers UP assistant teacher intermediate arts assistant teacher primary education alag tu masih appointment people lasi pinida ke bargar toman appointment kalong dia teman ke texer ke reser pusilitum hokpon lo lapenatum Karbi Anglong ayo somar teman thanpon paka po sini licuning rilo etele tom jara kam claim jista education ino litum paprang nang education is a very important society development society advance everything depend upon to education without education we cannot do anything education is our backbone of our society kali mangalan donal itu lasi education na situ paprang nang ji আজি আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ভারতের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতৰ হাতৰ পৰা আপোনালোকে টেট এপইণ্টমেণ্টটো পাব আৰু সেই টেট এপইণ্টমেণ্টৰ যেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক পাৰ্লিমেণ্টৰ পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বহুতো দল সংগঠনে প্ৰটেষ্ট কৰিছে 6 শিডিউল এৰিয়া
ইয়াতো টেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ক্ষমতা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলক অৰ্পণ কৰিব লাগে। টেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব লাগে। টেট কণ্ডাক্ট কৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব লাগে। আৰু টেট যিবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্ট পাব তেওঁলোকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰিদেহিপেন এপইণ্টমেণ্ট কি পিপলংকে কাৰ্বি আংলং সিয়াপুৰ কেমো কালিমা কানান দনলেতে লাগে falat tet appointment gelo ya tumta alang ri deng pes polong lasi na tu manta kacuring dia pakai dang tumta luthan dum pakan lasi mahata nili ningje mai pancing ceprang ta no hogle posting sida manang tum dam nangji laben kobina ki sum do polongte Karbi Anglong Autonomous Council nang tum retain ang pigno nil tum langcari pen nil tum ko nang eban tuje panil tum boriji lasi ile tum chini lo NCT guideline to je right to education ek free and compulsory education parliament long ek pe pass et pe na fike teachers se claim ji pulongte tet compulsory Profesor Manji Plongte net slate dovek nahi national eligibility test state eligibility test lasi lalo dolo la so certificate dolo Plongte elitum professor lecturer elitum manun ko lasi teachers se Manji Plongte pinida banke ki piponjia banke science teachers UP assistant teacher intermediate arts assistant teacher primary education alang tu masih appointment people last pinida ke bargar teman appointment kalau dia teman ke texer ke reser pusil tum hopon lo la penatum Karbi Anglong ayo somar teman thanpur paka po sini licuning rilo etele tum jara kam claim jista education ino itu paprang nang education is the very important society development, society advance, everything depend upon to education. Without education, we cannot do anything. Education is our backbone of our society. Kali mga nandon na leto. Lasi, education na sa ito paprang nangji. Aji, আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ভারতের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতৰ হাতৰ পৰা আপোনালোকে টেট এপইণ্টমেণ্টটো পাব আৰু সেই টেট এপইণ্টমেণ্টৰ যেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক পাৰ্লিমেণ্টৰ পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বহুতো দল সংগঠনে প্ৰটেষ্ট কৰিছে 6 শিডিউল এৰিয়া ইয়াতো টেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ক্ষমতা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলক অৰ্পণ কৰিব লাগে টেট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব লাগে টেট কণ্ডাক্ট কৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব লাগে আৰু টেট যিবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্ট পাব তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল